ketenat kokot kekia jong ke sarkar jela Meghalaya uba wailat wiki shela kum ukongsan haringkat ke jingya dan lang UMLA bat MDC ke Ranikor constituency uba Pius Marwen kum usembur kongsan mentah ke sengi ke Sauterik ujemang arhaja apnriu ulap le pat baru ya ke Meghalaya Traditional Healing Clinic hasnang mau merang Southwest Khasi Hills District. Kani ke jing temu ban bu ya kini ki jaka ai jing sumar dawai khasi ka temu ban pen khlan ya ki rukam sumar tenrai hakeleng ke jela bat om tangkata ya ki bakum kini ki jaka sumar dawai khasi ladap ban bu ru haki weide ki district jang ke jela Meghalaya khanang ban penjan ya ki pat ba nong shong shnong lada ki dan kam ban lewat jengyaram. Shu ya kini ki jaka sumar lashna khanang ban pinya so ya ka jingtep shaphang ki dawai tenrai bat ki jingdan kam ha ka kwat ka khya ha ka emlang sa lang da ka ba pin bha ya ka jingla ban yo i ki jing shakri ha ka kwat ka khya ba paka bat papura laban kedoru baya ka ne ka klinik an pinya da ka seng nong sumar dawai khasi nella association ka badan ha Southwest Khasi Hills District ha ka ba ki dan hadu henru phongwet ki nong yarap kin thop ya ki nong sumar kum ki doktor dawai khasi ki weide ki bala dan lang ki long na do uba B Maulong IAS Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District uba B Jirwa MPS Superintendent Jangki Pulit ka Southwest Khasi Hills District u Dr. FR Lartang District Medical and Health Officer Southwest Khasi Hills District ka Dr. Juni P Lingdo Assistant Director ka BRDC Shillong lambat ki weide ki officer sarkar kinthop ye ki nongket kam ka seng nong sumar dawai khasi nella association jangka Southwest Khasi Hills District kata uba MG Marwen President Bad Ikong Silbilas Jirwa Secretary jangka seng nong sumar dawai khasi nella association jangka Southwest Khasi Hills District. Lakoni kapor ngan pli yauni u mau sana jong keneka klinik wing ya pli menta kasi hang ni mau berang tengah sesisin suaban pli yauni u mau sana ai bau ni u mau long uta utak utan pen ken mau yangi ba ni don kam kajing ya teli kajing ya trelang nak benta ban pen kiu ya kasat ke klan apok keneka tain keneka por ngapli yauni u mau sana. Ini masalah untuk top ini. Meghalaya Traditional Healing Clinic, Southwest Khasi Hills District, inaugurated by Shri Wailat Miki Shola, Honorable Minister, Health and Family Welfare Department, Government of Meghalaya, in the presence of Shri Pius Marwen, MLA 35 Ranikor Constituency, Shri Renit Ton Lengdok Tongkhar, MLA 36 Mauperwat Constituency, and Shri Barnari Maulong IS, Deputy Commissioner, Southwest Khasi Hills District. Date 4th May 2026. Dawai bashna ne jo ilas lalong kumpa tadi ka lalong kumpa pharmacy. Hoy, lalong pharmacy. Yunang ni kinsa. Kan ni kalau ke center ke bawah ki laban wan bonut ki no ai dawai. Sijaka. Jam skin ya ki nong diwat ki nong pan la yo ram bian ne. Yo haki agata kasap kakom ba kin sumar bakin itu ya kita dawai kin ba ki baki kin kam. But so tadi kapor ya kin tu ba as a health minister. So if you can take importance ya kan dia baban kin ya cepat ka research kan dia jingtip tera jo kini ki perlok jo ni kino ai dawai namar kan dia kadai complete kala ya economic so state ada nila ban syam ya kita dawai ki balak ban treat ya ki bun ki jingpang kawa ini dan hangi bun kino ai dawai kan bat ki balak ban tengkia ya ki bakang kini tumors ki bakang ki cancer rei kata ka research ka ban back up ya kata ka jing sumar ka jongki ka jing tengkia ka jongki ka padam so as a health minister pun mak idon lagi longing kon lobser ni her pateng ke cup pensua idon ikpa teng idon ikun ki her pateng le don pat ki cup ki por maka kon kila dono kamfam idon po nongrau ro mo prendungi ki ro ba ki te pa don po nongrau bala brava ya kecing ai dawai tempat apa ini
kecing kensin dan kecing dai apa berubah di bentang idon kita ipa juga bisa ikut hanya ikut pat undon show tu mata dari itaru kita kepala kau kecing permi tawai kasih jungi hapo kali kadong katai jungi ngana kan mau iwe dong kem iwe sna ya ka bat ya ka ongpiang jongade hakar bejade berkenika sleep this paro i balak pau ha ibadai habu dar mute po silong po okse itai babik masih ker i balak khat itaru ide iwe udah balak pau ha teknik kadang baik jungi kamdei pengikut pengikut kang ini dari don teknik ni jui haki kubur mo haki kubur wat napo kiri no way ndai tang napo ka kali kejungi wat napo kiri parengu idon ki bawan sim dawai ki bayo ya ka cingkot cingkia dan ba ka dawai kasih kejungi tolong hadu kata-kata bau blai ulai ya ka cingdon ki dawai habe dei bat ka ko ke tini so berkulai ai tu ya ka soka kaba sim kya shishu habe dei bat kene ka kam dan ai men sim shishu habe dei bat kini kakam kabagi ong ban itu ben ai men sim pi ki asison kinong ai dawai benang ai men sim ban mi sisu ya ki dawai ha kata kalkom kabadai ha kata kalkom kabadai na tanpa kajon pi mangi suhu lemba kacing sim kya kinong pi mong kacing sim kya kinong pi khampam bengin yo ya kacing ku ya kacing kot ya kacing kya na tutup ki griu ki papang ki basom na kampa ki no som ndai ta lai jikpa ki kya lemba ka jikli ki klinik ki chopi lemba ka jikli ki klinik ki chopi kanyera pro ya ka jing yo kam yo jam ya ki kon samla ki dungi ha kwe ki jing kerku kalong khampam ye ki papang ki basom ki bal se ha ki jing pang ki dungi kebaranga bersuma idon ya kanika klinik ke bingilak ban konwot hospital dah hadir lagi ngilak batai obat ke MHIS kata kerukom bah kibawan nong sumar hang neki siu ki ot no nang ban ke MHIS kata taruh ke wei ke bang ngilak ban keteng ya kini kumbali hospital mentah ngilek sumar ngidon ya ketu ke MHIS ka hang tu ni habangi onala de pi kenbil nang taki ot na ketu ka MHIS kabadai kepisah jong pesorkar jong pi upai dalam ngila ban rakyat kata sistem hang nero ondala sumar ba upai ba umdai ban sei na pelana jong laot lapa na ka MHIS ngasu kataru kan long kan nyarap namar ku mo meni ka don kam mandong ka sustainable kapan mut kapan yai pa sakta kata ka de ka yu tambaya kan ni ngan sahab song habat ke department bangin ya song bangin wan rak kumnoi kata ka system ladang ngila ban wan rak nang kan long ka nyarap ya pi kinong ai do wai hang ni de kini ki ai kindiat na kaliang kejonga tamba shwa bangan song kum u health minister opek ya ka set ke klaim ko ka jala ke jokni ngan perpadi ki pai pa bahkan mau ba ka health di lada ki pai ba nong som kin nong simkhia dalabi ndon sorka ndon minister ndon MLA leni nong nikmat bala ya namar bon sin ke ek basa dia ba bon ni kinong pangjongi ki poi hospital anda kimla sha sho ya kajimpa nim jugna kat badang la ban yai ban yang ban trei ban kata nila snyo kata kajimpang kaladon ngasyo tambah ni jaitu bandai syaki sub center ki PHC ki CHC hospital tambah ketu jingpang kanang jor hadin pat anda kila poi hospital mula syuban semua bon ki cancer cases iba menta ke jela jong ni ke cancer cases But bon ni nong song ba jela ki sing thu bakla ba ka cancer kalong kata ka death sentence leni ka ubayo cancer ulaya punom la syuban si kata kalong babakla no babakrata kitu ki bamla ban safe ka dei namar balai ba pila wat ha kata ka last stage pila singaw yo to jing pang no do menno tambah kripi klam le check up di klam le pe yo doktor bisa ba onda pila
kim nang so ban tang ban bam ban ngoi jing bam la ni kim la cha so e tak jing pang don kamet nang ta pilek wan doktor hang ta ken kasalong bang ngim la su bar suma Henry la da piwan tangga la da pi tam su singo piwan la ni lap ya katu ka cancer ka first second stage ni la bar suma Kundan kam menlek Guwahati, kundan kam menlek Cepo, Mumbai, Cepo, Vellore, Bangalore. Hapo Shillong Civil Hospital lana ban suma. Lada piwan hakapor badang dia. Ban nga kerpat nga apil ya kinong song hang ni. Yo don na pedeng jong pi ki bahdo mentaro. Ki bampat register ya ladi ko MHIS ladi kesma. Maksudnya Seleksi pan yo iba ke sorkar kala IFP ya kade ke smart card ke ba sanlak sisnem pila ban yo jingerap lada don kuno jingpang tambah seleksi badon da pedeng nga kan hapo konsensi jonga habawan pan jingerap pan dawai ngan ko mau pidon dem don smart card lada yong ndon ngau em ngan ya haba pida da de mi lada pimbiaram balingan ya rapi